se rodi! Vaistinu se rodi! Draga braćo i sestre, neka je na zdravlje i na spasenje sveta liturgija, vama koji ste se pričestili, sveta tajna pričešća, neka je Bogom blagosloven završetak božićnog posta. Čuli smo utešne i pokajne reči našega svjetjejšega patrijarha Porfirija, da da Gospod Bog svima nama da bude na umudrenje, na zdravlje pre svega, na mir, beričet, na blagoslov nama, našim porodicima i svima oko nas. Neka još jednom na zdravlje i na spasenje. Nakon primljenoga blagoslova i nafore možemo sačekati, bilo u sali ili ispred crkve, ne znam da li pada kiša, da nam naši pekari, pekara Bata donesu česnicu našu božićnu, gdje ćemo se također pomoliti Bogu za blagoslov i napredak našega sela. Neka još jednom na zdravlje i na spasenje. Hristos se rodi! Vaistinu se rodi! U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, amin. Roždestvo Tvoje, Hriste Bože naš, vosijaj mirovi svijet razuma, njemu zvijezdam služaše, zvijezdoju očakosja, Tebje klanjati sja Otcu pravdi, i Tebe vjedjeti svi soti vostoka, Gospodi, slava Tebje. Hristos se rodi! Hristos se rodi! Hristos se rodi! Draga braćo i sestre, neka nam ova česnica bude na blagoslov, na mir, na zdravlje svima nama, bez obzira ko će naći poklon u ovoj česnici, i pre svega svakako da se zahvalimo našoj porodici Beloš, našem Draganu i domaćici Tanji, da je Gospod Bog sa svima nama pomiluje na mir, na zdravlje i njihova porodica još stotinama godina da proizvodi česnice za naše Srpske pravoslavne crkve. Neka još jednom nazdravlji na spasenje. Hristos se rodi! Jedno po jedno, pa vi uzimajte sa sredine. Evo, ako hoćete da sačekate još.